Ikipe ya Manchester City bigoranye yongeye kubona amanota atatu itsinda umukino wayo wa gatandatu itsinda yikurikiranya muri kompetisiyo zose. Wari umukino ugoranye, ni umukino rutahizamu Erling Braut Haaland atigeze agaragaramo, ni umukino bivuga ko yari yagize akabazo k'imvune byinshi turi buze kurebera hamwe, ndetse byanatumye ikipe ya Manchester City ihindura imihagarikire y'abakinnyi be, by'umwihariko biza kugora cyane umutoza Pep Guardiola. Amanota atatu niyo yari ingenzi ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City, gusa nanone turaza kwinjira neza muri uyu mukino turebe ibyabaye ndetse n'ibyawuranze. Gusa nanone turaza kurebera inyuma y'umukino, hari byinshi biba byagiye bitangazwa, by'umwihariko ku mutoza Pep Guardiola, hari ibyo aba yavuze muri post match interview turi buze kugenda tugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Amanota atatu kuyabona byahise byongera pressure kuri ekipe ya Arsenal iri buze kuba yakira ekipe ya Chelsea kuri Emirates Stadium ku isaha saa 12. Ni umukino uraza kuba ukomeye, ekipe ya Arsenal iwutsindwa byongera imbaraga nyinshi kuri rw'ikipe ya Manchester City. Ni umukino wabayemo byinshi, ni umukino ngiye kuza tuganeho neza gatanu kuri gatanu. Gusa n'ubundi nk'ibisanzwe icyo ubusabwa ni ukumanza ukareba neza niba waramaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere ikiganiro cyacu kigeraho neza muri rusange. Ngo ikaze, yumva ni Ebo Fabrice. Ikipe ya Manchester City yagiye gukina idafite rutahizamu Erling Braut Haaland nyuma yuko yari yagize ikibazo cy'imvune mu myitozo yo kwa kane. Gusa umutoza Pep Guardiola yaje kuba atangaza yuko atari imvune ikabije, ndetse ari buze kuba agaruka mu kibuga vuba muri rusange. Nyuma yuko ikipe ya Manchester City yari yitwaye neza ku mukino wa Newcastle bakaza kuwutsinda ndetse mu buryo bworoshye, byatumye Pep Guardiola afata umwanzuro wo kuba yahereza ikiruhuko abakinnyi biwe cy'iminsi 3, ndetse baragenda bararuhuka baza gusubukura imyitozo ku munsi wo kwa kabiri, aribwo bagarutse mu myitozo. Ku munsi wo kwa kane rero mu myitozo nibwo rutahizamu w'ikipe ya Manchester City Erling Braut Haaland, umwe mu top scorer ba Premier League, yaje kuba agira ikibazo. Abenshi bari bagize dute kuko bura rutahizamu Erling Braut Haaland nk'umwe mu bakinnyi ngenderwaho muri ekipe ya Manchester City, ubona ko byanateje icyo nakwita kuba bagorwa n'umukino cyane, kuko igihe umukino waje kurangira ari igitego kimwe ku busa. Ni byinshi tugiye kurebera hamwe, turi buze kurebera hamwe uko uyu rutahizamu ibura ryiwe ryafekise cyane ikipe ya Manchester City. Byanatumye umutoza akora impinduka muri 11, ndetse usibye kubabonye umukino ikipe ya Manchester City yatsinzemo ikipe ya Newcastle, 11 bari babanjemo usibye uwitwa Ryan Shiriki waje ajya mu mwanya wa Erling Braut Haaland. Abandi bose n'undi bari babanjemo kuri mukino ni nabo babanjemo. Reka mbabwireho gato lineup umutoza Pep Guardiola yari yabanjemo 11 yari yabanjemo kuri ikipe ya Manchester City, kugira ngo tuhite twinjiramo n'ubundi n'ibyagiye biba mu hagati mu mukino. Mwizamu n'ubundi yari yashizemo Gigi Donnarumma, bane b'inyuma yari no Matheus Luiz, Ruben Diaz, Marc Guehi ndetse na Ryan Aït-Nouri. Hagati mu kibuga yari Rodri, Ryan Shiriki, Bernardo Silva, mu gihe uruhande rumwe rwacaho Nico O'Reilly, urundi rucaho Omar Mamush, mu gihe ku icyenda bari bashizeho Antoine Semenyo. Nuko nguko Pep Guardiola yari yayihagaritse, ndetse ntekereza ko byanamufashije cyane, kuko nubwo ikipe ya Manchester City mu gice cya mbere yatangiye igorwa cyane, igorwa n'ubusatirizi bw'ikipe ya Leeds, nubwo nabo bagerageje kugenda bawusha ibitego byinshi bigiye bitandukanye, ndetse mu gice cya mbere ubona ko ikipe ya Manchester City ntabwo yabonye amaokaziyo menshi ujyanyije n'ikipe ya Leeds United. Ku munota wa 47 ku munota wa kabiri w'inyongera nibwo ikipe ya Manchester City yaje kuba ifungura amazamu ku gitego cyiza cyatsinzwe na Antoine Semenyo ku mupira mwiza wari uhinduwe na Ryan Shiriki, awuhindura muri box. Antoine Semenyo aragenda aserebeka umupira, aragenda awushyira muri box. Ibi ngibi byahise bifasha ikipe ya Manchester City kujya kuruhuka iyoboye n'igitego kimwe gusa, nubwo yagarutse mu gice cya kabiri nabwo ikagurwa, gusa nayo yagiye irata amokaziyo. Gusa icyo navuga nuko ikipe ya Leeds
ku kintu kijyanye n'amaokaziyo yarushije cyane ikipe ya Manchester City, ndetse binavuga yuko hari penalty ishobora kuba yimwe. Mwabibonye ko umukino ukirangira kapiteni w'ikipe ya Leeds yegereye umusifuzi wari wasifuye iyi match, aramwegera kugira ngo amubaze ku cyatumye yanga penalty ikipe ya Manchester City bari bakoze, gusa penalty bakaza kuyanga. Ariko ibingibi byaje bivuga ko hari abagiye bajya ku ruhande bakajya bavuga ati n'ubundi ikipe ya Manchester City impamvu bimye penalty ngo nuko hagiye havugamo ibyinshi byagiye bivuga. Hari umurigenti w'ikipe ya Manchester City wavuze yuko n'ubundi ikipe ya Manchester City barimo barayikasa cyane kugira ngo barebe uko igikombe bagihereza ikipe ya Arsenal, ariko ibyo nibiba byagiye bivugwa nubwo haba hatari impande ziba zitagiye zibyumvikanaho neza 5-5. Igitego kimwe nicyo cyaranze uyu mukino. Antoine Semenyo atsindira ikipe ya Manchester City, ndetse agaragaza yuko kuba Erling Braut Haaland adahari ashobora kuba yaheka ikipe muri rusange. Antoine Semenyo atsinze igitego cya 6 mu mikino 11 yakineye ikipe ya Manchester City kuva yayigeramo mu kwezi kwa mbere. Mwabyuka ko aribwo yinjiye muri ikipe ya Manchester City, ndetse nawe yaje kugira ibyo atangaza. Yavuze yuko bo icyo baba bashaka ni ukugira ngo bakomeze gukontorora umukino, ndetse batsinda imikino yabo muri rusange kugira ngo barebe niki gikurikiraho kwa Arsenal. Ese bo nibaramuka batsinze imikino yabo niki kizakurikiraho kwa Arsenal, bo bakicara bakituriza muri rusange. Nkuko nabivuze, ikipe ya Manchester City kuri ubu ngubu n'ikipe ya Arsenal baranganya imikino, mu gihe Arsenal itarakina harimo ikinyuranyo cy'amanota 2. Ubwo ikipe ya Arsenal niramuka ikinye n'ikipe ya Chelsea, n'undi mukino uraba wiyongereyo, ikipe ya Arsenal yawutsinda haraza gusubiramo amanota 5 nkuko byari bimeze muri rusange. Bwa mbere ugiye kureba ikipe ya Manchester City ni umukino wayigoye cyane, kuko ni ubwa mbere bari bakinye muri iyi sezo badafite rutayizamu Erling Braut Haaland. Nubwo amaze igihe atari muri forme atsinda ibitego byinshi, ariko ni umwe mu bakinnyi bakundaga gufasha ikipe ya Manchester City mu buryo bwo gusatira, ndetse ukabona ko hari opponent abadefenseri babo bakamuhugiraho bigahereza umwanya abandi bakinnyi. Gusa kuri inshuro nubwo ikipe ya Manchester City yatsinze igitego, ariko ikipe ya Leeds nayo yayidominye cyane mu buryo bwo hejuru, ihushwa ibitego. Gigi Donnarumma akora save zitabaho, ari nabyo ntekereza ko byaje kuba bigora cyane ikipe ya Leeds United. Nyuma y'umukino Pep Guardiola yaje kuba atangaza amagambo menshi agiye atandukanye, gusa hari indi scenario yaje kuba iba hagati mu mukino ku munota 11, ubwo umutoza Pep Guardiola yasabiraga abakinnyi biwe kuba bajya hanze, by'umwihariko aba Islam bakamanza bagenda bakagira ibyo bafata kugira ngo boze mu kanwa. Abafana b'ikipe ya Leeds United bamubuinze cyane, gusa nanone nawe aza kuvuga ko aho tugeze isi tugezemo, abafana nabo bakagombye guhindura imyumvire, bakemera yuko bakagombye kujya bashyigikira buri myemerere y'abakinnyi bagiye batandukanye. Pep Guardiola baje kuba bamubaza ku ibura rya Erling Braut Haaland, avuga yuko ari umukino wabagoye kuba batamufite, ndetse ari umukinnyi w'ingenzi cyane ujya ubafasha kuri bo, ndetse aza no kuba anavuga yuko Elland Road iyi stade cyangwa se iki kibuga cya Leeds United ari kimwe mu bibuga bikunda kubagora cyane nk'uko byagenze muri uyu mugoroba. Yavuze yuko kuri iyi nshuro batagize amahirwe menshi yo kuba nubwo batsinze, ariko batigeze bakiriya uburyo bwinshi bwo kuba batsinda ibitego, ndetse aza no kuba akomoza kuri Rodri utagize match nziza, ariko avuga yuko icyo kwishimira nuko umunsi ku munsi agenda azamura urwego, ndetse avuga yuko ari mwe mu bakinnyi beza ikipe ya Manchester City ifite kuri ubu ngubu. Pep Guardiola we avuga yuko ku bakinnyi afite Rodri ashobora kuza mu bakinnyi beza, ni mu buryo bwo kuba yamukavaringa ko abarebye uyu mukino Rodri ntabwo yagize match nziza iri ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse byanatumye abafana bamwe na bamwe batangira kugenda bamugiraho dute ku mbuga nkoranyambaga. Gusa none kuba ikipe ya Manchester City itsinze uyu mukino biraza kuyongerera amahirwe, kuko iri ku mukino ukurikiraho ntekereza ko bazakina n'ikipe ya Nottingham Forest. Ni umukino uzaba ukomeye, ni umukino ntekereza ko
nk'uko Pep Guardiola yabivuze bo bagiye kujya bagira imikino ikomeye, imikino navuga ko igiye kujya ibasaba imbaraga cyane kuko igihe bagezemo ko nk'iyi kipe ya Leeds ni ikipe yarushaga yari irimo irarwana no kuba yakongera ikinyuranyo hagati yayo n'ikipe ya West Ham United iri mu makipe amanuka kugira ngo babe bakongeramo ikinyuranyo kugira ngo barebe neza niba baba bari safe ku manota yabo ari hagati yayo n'ikipe ya West Ham United. Ni byinshi byo kurebaho, ni byinshi byo kugenda umuntu arebaho neza gatanu kuri gatanu, gusa n'ubundi andi makuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye byose n'ahandi uzajya ubisanga usibye hano kuri The Sport Move. N'ubundi we nk'ibisanzwe icyo ugomba kuba wakora, ugomba kuba wakora subscribe, ubwo turaza guhura mu gitoro kabisa tuganira ku mukino uri buze kuba wahuje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Nizera ko ari umukino uri buze kuba wabayemo byinshi bigiye bitandukanye. Reka ngushimire, nshimire wowe wakoze subscribe, nshimire wowe wamaze kuba wakora subscribe kabisa, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora kwayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Njye wumva Nebu Fabrice in The Sport Move, reka tuzasubire utaha, ciao ciao.